Prime Minister Modi Sarkar hin penrar phan mesen kachari poning kan sirkep ke pleng ning chaparong si tiffin amai kangni. Land compensation ke long dun dia raratung dongkamakam ARO asa hemalong pinpura lo ke phajirdam. Bokajan along Mahajan Sampark Abhijan Amai Kangi. Karbing long life prime time birta long penilisa mijuli BP nonarji tha birta angton pen. India dead along Prime Minister Narendra Modi ke chari pon ningkan sirkep pleng tanglo. Bangso ningkan sirkep ke pleng ning karong chipi ponsi pini Pholoni constituency and parta Harakhat LC angkang sentara long Karbing long Autonomous Council EM retasing hi MLA Dorsing rong hang pendang lo song claim rapeda tum doan pen tiffin namai paman pon. Lason si Prime Minister Modi kachari pona sarkar ningkan sirkep ke pleng ani det pia dangalong ning karong kachipi dun ason si Karbing long district alo along setame ke ongdung adimalong talondun. Bangso katalondun pen pacheton dun si Harakhat LC angkang Pholoni constituency kaparlo sentara long setame KAC EM retasing hi MLA Dorsing rong hatum japon si BJP racharya song long claim raped to anatum pen chelang si tifinamai padopon. Bangso kaching vaya hod Prime Minister Modi hin pendet pia dangalong kaching thura sai ke deng ason si state adang pia long setame raraphan rong rup kaching thura saya mo mesen pen kapachetang asai do anta pachun pon long lo. Puthot Prime Minister Modi kachari pon thulong pen nihang nirep angkang anparta Karbing long atok anwa hawara long anta kaching thura hin ke charli dun pen ke claim ke dam thekjima bangso puthak RD do jot pen chingki chethan pon. Bangso hut Karbing long district aphan setami isi nong nam kache thangklong a district ke paman pon thekji aphan bangso long kosom se bidi sore kacho endun nangjima bangso phrak setami tiffin amaya long chingki chethan pon. Bangso kaching vaya hut KAC EM retasing hi EM lunsing teron Karbing Autonomous Council Chairman Raju Tiso MLA Dorsing rong hang pendang lo ki ong dong atung setong dun renji. News report Karbing long live. Non malom nijang Karbing long arlo asamala scheme pen kedeng pona to wara long longle pata ke do tum tame compensation ke long dun dia tum dupikla. Lasi land compensation kachelong veg je aphan longle pata ke do veg veg atum pen dongkamukam circle office a ARO arideng tokjera lo kapajerdam. Labangso asamala scheme pen kedeng pona to war kaselam pon jelong pinnang an araratum ke amithang along le ke kondundo. Poi phit sutame land compensation kachelong bang biatum ta dolan. Bangso land compensation kachelong veg je aphan inut rara sai claim bangphu Krishna timung aning ke me pen longle pata ke do dong pen compensation ke long dun dia tuma phan pangrum si tokjir alo pen Karbing long Autonomous Council CM Dr. Tuliram long hanga phan panong si dongkamukam circle office along ARO longbini ingtiari deng pipa jodam lo. Land compensation aputha kedam tang apora hut Karbing long Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang pen kaning jepon ke asamala scheme along jongsi kumarni longle pata ke duatum land compensation ke long dun dia tum do pulote tokjira lo pen niliphan nang pachini non pateng pensi land compensation kachelong dun wang via raratum tokjira lo pen CM Dr. Tuliram rong hang phan panong si ARO arideng tokjira lo ipajodam lo. Jongsi do pulong te niliphan tokjir penang pina ni action and po nonako ke along le ke do abang phu tum ni long wang we pin lang la pen ke ni arju long le pin lang ni tum long le dolo ni tuma samala ke pona do long dang kalong le punon ta complain na we pin lang la si jong si mani do pulang tok jir pen do pulong te la bang ke ni action and longle pata ke do vek pen compensation ke long dun de that arara tum pen kaning je pon ke niri to methang along le pata do dong pen tangka long le pulote towar nang selam long le pusi lamthe chepaklang pon itu malong le uta do dong dong tung kilong de ten yakti ni tung compensation aphal pila ero long na pen siam sa tumta orang tumta matapon pusi orang tum panda chun ni la pen yong si ni tum sa puta do dong pa yong si apoisa sa paisa nang pisek the long te ni tum long le tum long le abang ke mo pipi ke siksak upo
Land compensation chilong vek nang ji polong ka cherap dun vek rada cyclem bangphu Krishna timung ang ton pen ke thanalam the non litum arjupon sina CM sa advisor teng pen je non asamala injika ria lo ilong lit an kota dodong tumpan jong silong delang compensation plote complain lita dang pini ojone pin litum beneficiary doan kota dar doan pen litum taksir kep tindak tongkar beneficiary long erusar paniku kini complain tar pajir pon dong kam ben wiki be karbiang long lai Lakha Kret Roxy, Bokajan LA constituency angkang apartment, Morchan Aircap Chingrum Petpen, Bokajan Sports Complex Auditorium Hall along, Bini Mahajan Sampark Abhijana Maipi, Paman Ponlo. Maya Long, Bokajan LA constituency, ST Morcha Maipu, Mongol Singh Hansega Chepahem Pupona Maya Long, Alohi Sarpo Manpen MP Horan Singbe, Manpeng Alohi Deputy Speaker Dr. Numol Momin, EM Surjo Rongpar, MSC Kadon Terangpi, Pobitra Rongpi, Madhuria Dekiel Pukon, BJP KADC Maipu Roland Killing Pendanglo, Keong Dungatum Chetong Dunrinti. Non ke dobom BJP asong japo anparta dead pia Prime Minister Narendra Modi ke japon kimi lapen rar phan kang hon kapaching barpon thega joksi piniarni BJP kachari long ningkan sir kepan nang pleng long lo alang li ke claim ke dama hin setame lapen rat kachito duna hin setame ilitum social media long thekpon long lo nasike wangji suri ni reng kora player ningkan MP kiliga hut setame BJP asong pen madule thurdun setame ke ongdung avot pen ke pahai dun vekja phansi kachetong dun arat mate alu hiatum pen ningje pon Nona marabangke ilitum karbiang long rara karia hemprega bangke long lelang posatame Narendra Modi Prime Minister ke doba mahutsi bangso Article 244 ia bangke long vekji pusi MP Horen Singh Bepen ningje Mili private number bill ta bade tuition kame mili na tuition doba mahutari mili aru konmomo lasi dia di long lelang tapi mili ke do unji atema mo pe nili spisong kata ke yang bong mane isi katura in haiji Bharat সংবিধান itu artikel 370 laksud 370 ni ke Narendra Modi scrap hai ke tulote itu সংবিধান itu artikel 244 itu nang apa pun itu jadi itu sabda ni kontek kami kasi Narendra Modi Prime Minister ke dulu se karbiang long ala rakat ya hemtek kami di sarkar se longi tu bakani Piniarnia bangke India Prime Minister ke japon na sarkar ningkan sirke pleng tanglo bangso pen pacheton ponsi BJP aro mate morcha nerke batum chilangsi pini Mahajan Sampark Abhiyanamai Paman Pon lopusi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Pen Thanpon মহা সম্পৰ্ক অভিযান জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো অভিযান হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 9 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা আৰু অসমত আমাৰ প্ৰথম 5 বছৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা 7 বছৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি এটা অভিযান চলাইছোঁ যিবিলাক আমি কাম কৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোৱা 9টা বছৰ সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত 7টা বছৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত সেই গোটেইখিনি বিষয়বস্তু লৈ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো কাৰ্যকৰ্তা আছে আজি 8টা মৰ্চা মূল সমষ্টিত বোকাজান 3 নম্বৰ বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 6টা মণ্ডলত 8টাকৈ মৰ্চা আছে Bokajan penananterang karbiang long live Karbiang long Autonomous Council kachari kachalon ponjia phan kedamtang surihini rengkora hini aningkan kilik padoponlo lapen long ingkora tro a constituency long setame BJP asong pen chepahai ponlo La sopen langdam si patumi vosik ni phaikre hiniarni BJP along ke haidon ningkan isi kechok ningkarong chipi ponsi anikang sampor phai trogapor sarupathar MSC sangpi kadom terangpi mithang ahemalong ahir jumi hangsi himkedok ing thanpen ning cheparonglo Lasopor ke me hold sarupathar VDC chairman Silarson Rongpi lapen kaprek BJP along ke claim ke damatum anta chitodunsi RDP dunpen mesen pen pachunpon Bokajan penananterang karbiang long live Delhi rong sopialong non kachari boma sarkar pulote Aam Admi Party aracharya song henlo labangso aracharya song achili setame nangrik bom wang bomsi West Karbiang long arlo an setame bangso achili nang palesi West Karbiang long arlo
AAP mate Aam Aadmi Party asong atum pen rihing ameka chathor anam ke so phutha dongkamukam rong so piar lo ke do dongkamukam electrical subdivision asa hemalong non kachari boma sarkar phan panong si pinpuralo pajiram lo Lason si Nijang Karbianglong, Dongkamukam Rong Sopialong Kido, Dongkamukam Electrical Subdivision Asa Hemalong, West Karbianglong, Aam Aadmi Party Dunmai Phu, Tenjing Kathar Lapen, Klem Rapet, Arisang Huatum Pen, Chepotir Pibon si, Rihing Ameka Chathor Anam Kiso Puthak, Asamalong, Non Kachari Boma Sorkar Atuma Phan Panong si, Dongkamukam Electrical Subdivision Asa Hemalong isi Pinpuralo Pidamlo. Bangso Pinpur along ke jongpon Jasimet pet lake rihing ameka chathor anam ki so phuthak se Bangso Pinpur along ke jongpon padolo tamte West Karbianglong Aam Aadmi Party arachari asong atum pen dongkamukam electrical subdivision asai hemalong la Bangso Pinpur alo kopiat hesi kipidam nang kokma West Karbianglong Aam Aadmi Party Dunmai Phu Tenjin Kathar pen pherang kya thengno along ang ton pen nangke pachini donalam the non arju ponsena Athei kidukel lagara tum karen kache thor pen ache klojon rang bil ke bat ajoini si nitum pinidak memorandum nang pinang kok lo nitum dak immediately memorandum long ke jongpon ke immediately mane pakom nang po sarkar phan kachuning ria bangke che klojon rang pabat wer po bangke mane chokchilo lapen pakom nang po theki dukel lakatum ke koson se alang tum chituun po Arnibang din hajira ka chongdar amuni tumaise karen bil lo ke pipo mate ami thang asomar phan lo ke chelang po mate ahem rit lo che solai po yo lasi sarkar pen ka chuning dia bangke sarkar phan chuning dia bangke bila bangke achiklo yon bangke pabat ver ke hinulu Dongkamukam pen Wiki Bay Karbianglong live Pini Prime Time Birta ke lapon si Kantoni lo